Amakuru ni menshi cyane akomeza kugenda avugwa, akomeza kugenda agaruka n'ibitangazamakuru bitandukanye by'akarere k'ibiyaga bigari. Ubwire ko FRDC yagabye ibitero bya Sukhoi 25 na drone mu bice bya AFC 23 igenzura hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zabyutse zigaba ibitero by'indege ya Sukhoi 25 na drone ya CH4 mu bice byo muri teritwari ya Masisi bigenzurwa n'ihuriro AFC 23 rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko iki gitero cyagabwe mu bice bituwe cyane birimo Bibwe, Chisto, Hembe, Nyange no mu bice bihana imbibi bipfiramo abasivili benshi cyane. Kuri uyu wa gatano tariki ya 19 Nzeri 2025 leta y'iterabwoba ya Kinshasa yakoze ubwicanyi ikora ibyaha by'intambara bikomeye. Ihuriro ryayo ryarashe ku bice bituwe cyane bya Bibwe, Chisto, Hembe no mu bice bihana imbibi rikoresheje drone za SCH4 n'indege ya Sukhoi 25 yaje inshuro zigera kuri ebyiri. Lawrence Kanyuka yakomeje agira ati saa 2:03 z'igitondo ikindi gitero cya drone ya CH4 cyagabwe muri Nyange no mu bindi bihana imbibi bitera impfu z'abasivili benshi cyane. AFC 23 yagaragaje ko leta ya RDC ikomeje kudobya gahunda y'amahoro ya Doha, bityo ko bishimangira uburyo amahitamo yayo rukumbi ari intambara. Iri huriro ryatangaje ko mu gihe ibi bitero bikomeje hakaba hakomeje kandi itsembabwoko no gukwirakwiza imvugo zibiba urwango cyane cyane muri teritwari ya Uvira rifite uburenganzira bwo kwirwanaho ndetse no kurinda abaturage binyuze mu gusenyera ikibi aho gituruka. Umunyamabanga uhoraho wa AFC 23 Benjamin Bonima yagize ati mu bwibone Kinshasa yarenze ku gahenge itashakaga gusinya, byashobotse kubera igitutu bwana Boros yashyize kuri leta ya Kinshasa. Ubu ihuriro rigamije ikibi ryahisemo rero gushoza intambara AFC 23 izirwanaho gitware, bigizwemo uruhare na leta ya Qatar, leta ya RDC na AFC 23 byagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano muri Mata 2025 biyashimangira tariki ya 19 Nyakanga, ubwo byashyiraga umukono ku mahame abiganisha ku masezerano y'amahoro. Gusa imirwano ntiyahagaze kuko ihuriro ry'abazarendo rishyigikiwe na leta ya RDC ryakomeje kugaba ibitero ku birindiro bya AFC 23 no ku basivili mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Mu yandi makuru, abasirikare 8 b'u Burundi bari baroherejwe gutorezwa mu Rusiya baratorotse. Abasirikare 8 b'u Burundi bari baroherejwe mu myitozo ya gisirikare mu Burusiya mbere yo kujya mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batorokeye i Moscow. Gutoroka kw'aba basirikare guca amarenga ko batashakaga kujya kurwanira mu burasirazuba bwa RDC nka bagenzi babo benshi barimo abafunzwe, kuko kugeza ubu abahanganye n'imitwe irimo M23 ntibumva impamvu bari muri iyi ntambara. Ingabo z'u Burundi zifatanya n'iza RDC mu rugamba rwo kurwanya M23 kuva muri 2023 ni rwazihiriye na gato, kuko zambuwe ibice byinshi cyane zagenzuraga mu ntara Kivu y'Amajyaruguru zihungira muri teritwari ya Uvira no mu bice bihana imbibi. Koloneli mu ngabo z'u Burundi yatangaje ko abofisiye ku rwego rwa generali barwanyije icyemezo cyo kohereza abasirikare mu burasirazuba bwa RDC bitewe n'uko zitigeze zitsinda urugamba mu mateka yazo. Ati abajenerali mu ngabo z'u Burundi banze ko abasirikare b'u Burundi boherezwa bakagira uruhare mu makimbirane mu burasirazuba bwa RDC kubera ko u Burundi bufite amateka y'ibikorwa bya gisirikare ameze nk'inkuru mbi irimo irikwa ry'ubutegetsi kurwanira kugira ijambo mu karere n'ubutumwa butageze ku ntego. Nubwo abofisi bakuru mu ngabo z'u Burundi badashyigikiye ko abasirikare bajya kurwanira muri RDC, President Evariste Ndayishimiye we yakomeje guhatiriza biturutse hanini ku mafaranga menshi cyane yahawe na leta ya RDC. Ubwo leta y'u Burundi n'iya RDC zagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare muri Kanama 2023, President Evariste Ndayishimiye yahawe ishimwe rya miliyoni 2 z'amadolari. Abasirikare b'Abarundi bari barijejwe ko bazajya bahabwa umushahara ugera ku madolari 5,000, ariko menshi ajya mu mufuka w'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, President Evariste Ndayishimiye. Hanyuma kandi tukiri ku makuru avugwa ku gihugu cy'u Burundi n'ubundi ku bijyanye n'aba basirikare, mbabwire ko umwuka mubi ukomeje gututumba mu gisirikare cy'u Burundi, nubwo abayobozi baterura ngo babivuge. Bigaragara ko kuva muri 2023 ubwo President Evariste Ndayishimiye yoherezaga abasirikare kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
kuva ku muto kugera ku mukuru batashywe n'ubwoba nyuma yo gutsindwa bikomeye cyane mu rugamba rwabereye muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Hari abasirikare benshi cyane b'u Burundi banze kongera kurwana, bamwe batorotse igisirikare, abandi babarirwa mu magana batabwa muri yombi bafungirwa i Bujumbura n'ahandi bashinjwa kutubahiriza amabwiriza y'ababakuriye. Inyandiko zitandukanye z'ibyemezo byafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuva tariki ya 2 Mutarama 2023 kugeza tariki ya 29 Kanama 2025 zigaragaza ko abofisiye barenga 30 baturutse igisirikare cy'u Burundi. Ibyo uyu mukuru w'igihugu yabishingiyeho yemeza ko batakiri abasirikare b'igihugu. Mu bofisiye baturutse igisirikare cy'u Burundi harimo abakuru 14 barimo 9 bo ku rwego rwa Colonel Nizigimana Pierre Claver, Lieutenant Colonel Barikore Alexis, Lieutenant Colonel Nindereye Angelus, Lieutenant Colonel Nkunziza Willy, Lieutenant Colonel Habarugira Diomede, Lieutenant Colonel Ndikumagenge Apollinaire, Lieutenant Colonel Nahimana Dafroze, Lieutenant Colonel Ndayishimiye Jean Baptiste na Lieutenant Colonel Hatungimana Philibert. Ibiro bya Perezida w'u Burundi bigaragaza ko muri aba ofisiye bo ku rwego rwa Colonel uwa nyuma wakuwe mu gisirikare cy'igihugu kubera gutoroka ari Lieutenant Colonel Ndereye Angelus wari ufite nimero imuranga cyangwa se matricule SSO 813 yakuwe ku rutonde tariki ya 11 Kamena 2025. Umukuru muri bo Colonel Nizigimana Pierre Claver yakuwe ku rutonde rw'igisirikare cya leta tariki ya 8 Mata 2025. We yari afite nimero imuranga SSO 274. Abofisi bakuru bafite ipeti rya major bakuwe ku rutonde rw'abasirikare b'u Burundi bazira gutoroka ni Majoro Nkengurutse Merance warukuweho tariki ya 21 Gashyantare 2025, Major Nkeshimana Eddy Germain warukuweho tariki ya 19 Ugushyingo 2024, Major Ndizeye Ildefonse na Major Ntakabanyura Eric na Major Ntungwanayo Alphonse wakuwemo tariki ya 13 Ukuboza 2023. Abasirikare bafite ipeti rya kapiteni baturutse igisirikare cy'u Burundi ni 13, mu gihe abafite ipeti rya lieutenant baturutse bagera kuri 4. Ingabo z'u Burundi zirunze mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo cyane mu bice biri hafi ya Bujumbura nk'umujyi wa Uvira hamwe n'iza RDC. Imitwe ya Bazarendo na FDLR biri mu myiteguro yo guhangana n'abarwanyi b'23 yaba iyo kubatera cyangwa se gusubiza inyuma ibitero. M23 ntiryamye kuko nayo ikomeza kwaguka binyuze mu gutoza abarwanyi bashya, kuko nka tariki ya 14 Nzeri 2025 yungutse abarenga 2400 bari bamaze amezi 6 batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo muri teritwari ya Rucuro, kandi ikaba ifite ibikoresho bihagije. Yambuye ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC. Umugaba mukuru w'abarwanyi ba M23 General Major Sultan Makenga tariki ya 2 Nzeri yagaragaje ko afite intego yo gufata indi mijyi ikomeye cyane muri RDC irimo Karemi mu ntara ya Tanganyika, kandi kugira ngo ibyo bishoboke bisaba gufata Uvira. Mu gihe abarwanyi ba M23 bakwegura intwaro bafite, nakabuza intambara yafata intera itigeze ibaho, kandi igitutu cy'abakiri cyane ku ngabo z'u Burundi zifite ibirindiro hafi ya Bujumbura. Ingabo z'u Burundi zongeye kurushwa imbaraga na M23 zaba zisabwa guhungira Bujumbura, ariko zinategetswe gukomeza kurwanira muri RDC. Ni hahandi hakongera rero kumvikana inkuru z'abofisiye benshi cyane batoroka nk'uko byagenze mu myaka 2 ishize. Ngibyo rero n'amakuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbashimira mbifurize kugira ibihe byiza, turasubira mu yandi makuru masaha.